Di opung si indah boru nababan parjulu sahadi ima opung nami amanahara apanahara mangalak boru lajai boru si bulu padde siarreaniate ido nagabe siarreaniate ido nagabe marbonaniari hami tu lajai si bulu gabe do opui marpinopar dua anak dia anak syakangan ima opu banus anak si nomor dua manak si yakudan ima opu tugan ia opung nami opu banus mangalak boru mirajai boru si bulu padde siarrenyate ido gabe marpona tulang hami turajai si bulun gabe do opunami markenopar oba anak dua boru iya si anak syakangan ima anak do pembaru syakangan ima opu sumanggar mangalak boru lirajai boru si bulu padde siap permonangan ia anak si pai dua ima opung binur ima babanami nadubuhon damang opung si indaon mangalak boru lirajai si bulu padde si lubu reniate ia anak si baitulu ima opung torang naibaho mangalak boru dirajai boru si tanggang upar si litung ni huta ima nabuhonau ia anak si bayopat mangalak boru dirajai boru nababan ima opung rianto si alai kole si kalang ima siap budak bapak nami nampak hamaranggi ima nadubuh damangon ia boru siap kangen ni nawa opungoten di bahuta mai itu anak ni amang boru nami marga sinaga siap permonangan ia boru siap budan di bahuta mai itu anak ni amang boru nami marga sedanggang lipat siap ronggok ni huta opung nami ima opung binur mangalak boru rajai boru si bulu padde idu nagai martulang hami itu rajai si bulu gabe do opung martunopar dua anak opak boru ia anak syakanan ima opung indah mangalak boru rajai boru nababat ima damangon mungain nababadu mangalak boru rajai boru nababan ia anak sipai dua ima opung canli mangalak boru rajai boru si bulu padde ia boru syakanan di bahuta mai itu anak ni abang boru nami marga si baran ia anak si pai dua boru si pai dua di bahuta mai itu anak ni abang boru nami marga si regar si sarungaru ia boru si pai dua di bahuta hami mai itu anak ni abang boru nami marga papan sian tiga lingga ia boru si pawapat di pahuta mai itu anak ni abang boru nami marga naik bulan sian sarungaru amanami ima opung indah naibaho mangalak boru rajai boru nababan ima ina natapa aduk-aduk di tikion ido nagabe mahula-hula hami tu rajai nababan gabe do amanami on marpinop persiat 5 anak tulu boru marpahopo sian anak marpahopo sian boru ia anak syakangat ima bapak si indah mangalak boru rajai boru si barani sian negeri lama ia anak si nomor 2 ima amani Florida mangalak boru rajai boru si turi ia anak si paitulu ima amani holong mangalak boru rajai boru si rega ia anak pai paton ima nomor gor Hermanto naibaho dan marhasahotan tepe satu sadarion aladi emang raja bawa buat hamuma di tongan kami yang muna asa tubuh di tongos tuhat tadi batarokak di tondina ia anak pai 5 tahun ima amani April malak boru rajai boru tambunan dia boru syakangan ima na Joshua di pahuta hami mai tu anak ni abang boru nami marga papahan dia boru siap dia dari usul si pai dua do sini si oh ya iya boru si pai dua ima
na ucok di pahutahal may tu anak ni amang goro namin marga si Regar dia buru patuluan ima na jaspen di pahuta may tu anak ni amang goro namin marga papaha sudi pahopu sian anak siakangan sada buru pahopu sian anak paduahon 2 buru pahopu sian anak paduluhon 5 anak pahopu sian anak palimahon 2 buru pahopu sian buru siakangan sada anak pahopu sian buru paduahon sada anak pahopu sian buru paduluhon 2 anak 2 buru punguna sudi pinoparnidahin ng namion 5 anak 4 parumain 3 buru 3 hela 10 mapahopu sian anak 6 pahopu sian buru punguma sudi anak parumain hela 2 buru 3 buru sada halak tubuh mainang nabion di Sialang Bua 14 Maret tahun 52 berhasahotan may inang nabion tu amanami 29 Maret tahun 77 marujung ngulu mainang nabion hari Sabtu 25 Januari 20 tutup usia ma inang nabion ono puluhan tahun sorry ma jujur ngulu manang riyo hidup singkat ni ina di haulong hamion di baga jadi ope jaurutin ma tutong acara ta di saluhami ma haroroni hula-hula nami nababan asa bertemu persiapan muna akadulak jadi ima song ini dihapuna ke baru nami asa bersiap kamu na hombartu haroroni hula-hula ta marga na baba jadi song ini dihapuna permusik nami ala narona ma ada jadi hula-hula nami na baba to tulang rorobol benturuan karena untuk kami pernah dihasuhudon asabat kamu mah kanomon naik
pihak keparadaton ulos paradaton na hubog kami nakaning utangi kami dalam hubog kami do paparan ni boto namin waluma itu kan 5 anak 7 guru rismay sagabit sadama parsagumat 2 anak tubahokku sian anak sadama parsagoman tubahokku siap buru 10 anong no ibu to namin na marhamaranggi upasatay na may masyada tu hanggi ibu to namin jala sada nai upasatay may tu ibu to ni ito namin idana tunga dari 12 mas Pak. oke. Jadi itu asal kami kita Luhut tulang lubut gabi itu loh. di las nerohanami di na mga dupi ko do jojo muna iba di parsari maguan ni bebere nami totong do huwak kami ima naman ludu tanyang nami magtok pamakta di bata ang giyak mga ludu aga paggabian paghorasan dibulian ni ibebere nami na sa limago Mati. asa doon na ima sa konero ni si Goy asa Mr. Bagua palingkuman di kinamokmok amak tadi batano si Leot tua horas mahamusal hu na karna Mati mo rin na. Tapi mamse buat kami do horas si ribu horas si todi ang giyak matong pirto di muna pasu-pasun ni amak tadi bata doon na ima sa konero ni si Goy asa pir mapoki bahul-bahul pasalongan pir matong kodi muna luju-luju ma Mati sa ulang karay. namangihut songon adat ima ulus herbang ulus panggabi sian hami tulang robot marga lubat turuan obat lepar ma hasahatan na sada matu anak sada tu pahoppu sada tu boru sada pahoppu sian anak sada pahoppu sian boru tasongoni ma hasahatan na sian hami tulang robot malati ma Jadi itu Roman non kamu beri nabi seate untuk mati. Jadi mana memang parusin nabi. Asal upasar kami. Ima ulus. Ima pada datang nabi itu peperan di kota nabi. Bama bisima muda-mudana. Bisima sopana. Los bisima godang mangaliana. Los bisima no pasaton nabi. Ulos nabi itu peperan di kota nabi. Bama musik. Kutinai.
Tung ulos memahami siap tulang robot lupat turuan. Kadang magandang na iskang turang namin. Ulot ka itikyo imatutu dinang jumolo na inang natahahorong yon sa matua. Begitu sih tulang di bawah kamu tutu perbuipir perbuih 1.000 asal korang katong do hadari na dua asal dato nama halto na tubuh dia kata tirobian horas mahamu kami nama calo sekedar nama tok di hamusika di namang aliang suwak somoni di bahir kamu ulos nagajang mengulo si hami akaparkil dengan muna tong manuhuron nabi rajani di asas bagot nama hal to matong na tubuh di niaga di tirobian horas mahami na calo sekedar nama tok di hamusika di namang aliang jadi ope rajani ala nang laurona mahami laho manong pahamuna sa lubna sakit yo aka hata boda hata nauli tu aka kelentong jadi saya ambil baju tu ibarat itu hatta nasida dinarao mga badalato nakaboda hata nauli nabi nasahap munay wala sama jayope dihamuna Raja ni hula-hula nami nababan dohok tulang rorok nami lubeturuan neng roma hami dinalaw marsok pahamuna raja nami tusokot biar menong soba nami pada betok kamuna raja ni hula-hula nami dohok tulang nami tusoran dari 10 uduk-duk semacam nami dan sudah inna burung sosakot jadi baria dan sudah nampe si benon nasi sudah dia jauh pe lauro mahami raja nene lau marsobat hamuna kau pe dia bubar musim nami gawi lauro hak mahami manopan hula-hula nami doh tulang nami baik damang ma lagu nanahu kartusi aku hamu ma raja nami
si Hobi. Jadi Bisa hai bahasa dan itulah. Abu Guru. Jalur mah. Para musik nami. Asatinahum wal kiyo ila tumahumadan. Baik situ kiyo baru untuk kata. Jadi sorry mah, tidak murah. Dan jadi tulang kami. Simbolo. Asa pangarari mahamu Raja Nami. Pertangisan do HP anggo hasianano hol sawarsat sahipe sai mano sando tok ikon sanggap hamade tu sudena jamai sudedo namane alado sai. Dan tanpa sidimbe anggo hamateani ikondo di bolus be dina lautu surgoi Jadi dia mengubar musik Nabi. Tulang Nabi simbol, luhut rombongan saluhutna. Baik kamu mah nomor-nomor nih. Oh, sudah. Ini apa kan?
jadi tak kurang aja ya. Siang tulang si kolor. Ya betul. Nah, langsung bagi 10 obat Pak. 10 Pak Tulang. Anak kan foto kami doa ke beri kami baru nak beri tapi sadar kami itu ada yang nggak sadar. Oh betul. Jadi baru mah peperan ibu namion Risma Sujena. Ya betul. Selanjutnya nama gimana sadar. Ya betul. Hilangan itu nama gubernur Sipur. Baru di botol nama sadar. Ya betul. Jadi 10. 10. Perpumua mati pohon usia anak. Perpumua kamu usia itu pohon usia buru. 10 juga. 10. Ya betul. Jalan kayak buah naik. Bapak ni lain namion nama lagi. Oh ya betul. Bapak nama Tinodo perpumua mayate. Sampai perpumua kami sudah pada undang dapat terus. Ya betul. Sudah pada dapat terus. Napa dua usia tu ibu tol. Oh. Tu ibu tol nah. Tuh. Edana ibu tol namanya. Oh lo gak betul. 10 Pak. 10 Pak Tulang. Jadi perjalanan mulai kami sekali baru menyusul malam turut tadi. Ya betul. Perjalanan ya beri nabi bawa, baru beri nabi buru, baru nabi kuse kamar lagi. Selanjutnya kalau musim anak mau musim buru tadi. Oh lo tulang. Jadi songni bani hika. Dinalaro tulang ta. Jadi para musim kami. Memang. Tongdotan yang nami tulata dengan basai anggiat mian hata di tulata akan tubere nami lima peparan ni ibu tu nami on laguna saipayan ma Yesus.
Bereng. Asa dibutuh. Wah. Ibotong, jalan ikan maurus semua bangun, unang say Muhammad Ono, daktar doa bagi dia anakku, daktar doa bagi dia itu, Muhammad benok mandok padi daktar doa, asalele amangon o tinay mangon, perludo bedi hita amangon, sinde hamok ng pinokparnan, rodi pahapuna do boruna do akahelan, ibang pangidwakku, Tuhanmu berek dari toda Bama jo gedang naik Nah, jadi kita sadama baynon nami subenon hamu mamanga turhon apa sahat ulos hamu kunau do hamu nawa to modo ala nanang sauduran to sudah kiningan tulang ya lagi ono jo ulos sian bona tulang bona nyari do tulang bulan nama bagi orang Islam. So ini mah dia bau pakus nami. Bau pasal terus lebih siang bola tulang bola nyari dos gula nama gula parna. Iya. Ini kau mau deh. Jadi jumlah suruhan kami amak guru amak itu loh tulang di bawah kamuna por 1000 dohok ini nomor luktu dohok ulus negajak setoruk rabu asa songon hata di situ juga maturu dohon kami asal gagok mana marhalto dodok mana marrobean por semahami nama calo siga dana matung di sikap di hamuna tuh kami nama malaya
Jadi kopi tulang pasahaton nami notong soka nami Tuhan muna sa luhutna neng loro mahami nakini nga pangurong muna laho manoba muna tung songol diemen tulang nagoy tersopahok kami tung dari 10 pen untuk do si bajujung nami las marohani rajai mancalo soka nami kope dihamuna anong karmusi nami dinalaw mahami manoba hula nami dohot tulang nami marga sipolon baik ma laguna na hobat musik
Jadi permisi kami. Kata di situ orang mandok asal tinahun yang mertiu binai matu manuhatan. Baik dalam kasih tio las padu ma tu hasanatan. Jadi songonima sonari lohot hula-hula naboso siap turi asa mangarade hamu raja nami. Nah sohon dihita pun aniha suhutut dinalau masuk nama rombongan ni hula-hula naboso si barani lohot siap turi asa ta babir sahabat ta lama nomo hula-hula ta saluhuna. Nah jadi sok lima di hamu permusik nami dinaloro nama hula-hula nami hula-hula naboso si barani lohot siap turi baik kamu mah abang panomor-nomornya. Jodoh bawa tulang majo asa cari perbu biru. Oh, lebih muna tulang. Ya cuma ni mak, kamu nak. Anak pun nami, dua kami, eme nama ludu. Saya berludu maka panggilnya pas tamu tadi kamu nak salukna. Betul. Parah di motor kok. Dohok par gue pir. Asa pir main nakoki. Bahul-bahul pas salongan. Pir masuk dulu na saluna. Lucu-lucu akka pangomong. Betul tulang. Ya so na huwag na tingani. Kami dulu. Obat. Betul. Obat. Buat bayi itu anak. Betul lah. Semua tumbuh.
Perpunguat tu bahok tu siya anak. Perpunguat tu bahok tu siya bur. Opat. Alayaw Panginoon namin sa audit. Apalang Saudi ito lang. audit kito. Among buru. Dito naon na dito ay tutulang ni Sinda. Kung ko na kayo dulos. Ubere, di na ito. Arong tungo sa tulang. Asa nga manugyo na anak, manugyo ko puri. Di na pumipita. Gabi ito lang, gabi. Pasahatuan mo na sa luna. Nako, ito na ina. Urdu-urdu. Oh, pwede yan. Kaya unang pangalan to Mama. Unang pangalan to Wanda. Hindi ba pinagtulungan ako na dua. Kung masih na panduhan siya kali. Untuk kami do pagdudito kami ng mabito. Asa do namin ang guru na kami pagdudito asa pinto ko pinto. Ini makaw din sa luang guru namin kung paano yung luma na Maju ito lang. kami ni sa berjuma pagdudito kami sa buwan. Ang kalibatado sino tua or sa mukong hamon sa luang baro. Maju ito lang. Rumah saat mengurutkan kita bahwa saat kami kalau berpindah dengan begini kepada semua orang orang jadi mereka mau saat mereka dari Maju ito lang. soalnya mata kami berbeda Gabi. iya anak kami pada itu anak si bapak kami Kalau ito lang. obat mah urus Gabi ito lang. Kami bahasa musik na nakong partusi. Kasi